Srbine, brate, tebi se obraćam da te nešto pitam. Da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Svakom iskrenom verniku Svete Saborne apostolske pravoslavne crkve jasno je da se ona danas suočava sa mnoštvom problema koji su, čini se, odjednom izbili na površinu. Lako se može uočiti osnovni uzrok: potpuno urušavanje principa dogmatike i sabornosti sa jedne strane i narastanje složenog administrativnog sistema, anticrkvenog po svome duhu, sa druge. Takav administrativni crkveni aparat je proteklih decenija posejao priličan broj papa, raznih po svome značaju i dostojanstvu. Ali sigurno nećemo pogrešiti ako kažemo da je njihova perjanica u Srpskoj pravoslavnoj crkvi episkop bački, dr. Irinej Bulović. On je prvi uveo izmene samostalno, bez odluka Svetog arhijerejskog sabora, izmene u Svetoj liturgiji. On je prvi uveo da se može pričešćivati gotovo saolice. Čim je došao, on je ikone koje su nalazile u Ruskoj kapeli, a ta Ruska kapela se nalazila u dvoru Vladičanskom, i u toj istoj Ruskoj kapeli, blaženopočivši episkop bački Nikanor je služio svake godine liturgiju na spomen Rusa koji su živeli u Novom Sadu i koji su se u toj kapeli molili. Te ikone koje se nalazile u toj kapeli, episkop Irinej je iz dvora bacao na pod. Bacao je na asfalt u gnevu, jer se zapravo radi o jednom izuzetno gnevljivom čoveku, pogotovo kada je u pitanju srpstvo i svetosavlje. Do boljševičke revolucije u Rusiji i rušenja pomjesnog sabora kao institucije na kojoj su se rešavala sva važna crkvena pitanja, između ostalog i izbor episkopa, da bi se neko zamonašio, morao je da prođe iskušenički period od 3 do 5 godina. Istovremeno, pomjesni sabor koji su činili narod, sveštenstvo, monaštvo i episkopat kao vidljiva crkva, birao je episkope. Posle dolaska komunista na vlast, princip sabornosti je srušen i episkopi su preuzeli na sebe ulogu crkve. A sada su isključivo monasi, čast izuzecima, stvorili jedan klan monaha da biraju sami sebe. Nikada se nije birao episkop bez prisustva cele crkve, dakle i svetovnjaka, i sveštenika, i monaha, i tako dalje, i đakona. Dakle, u izboru episkopa je uvek učestvovala crkva i ono aksios i anaksios ostalo je kao potvrda cele crkvene zajednice da li je neko dostojan toga velikog čina. Današnji episkop bački Irinej Bulović završio je Bogoslovski fakultet u Beogradu 1969. godine. U toku studija prima i monaški postrih, bez dana iskušeničkog staža, od strane tadašnjeg episkopa Raško-Prizrenskog Pavla, iako je bio klirik Bačke eparhije. Na doktorske studije u Atinu odlazi 1969. godine, gdje se zadržao nepunih 20 godina. Iz tog perioda boravka na postdiplomskim studijama u Atini
Značajno je njegovo pismo upućeno decembra 1972. godine vladici Lavrentiju, tadašnjem episkopu zapadnoevropskom. Iz crkvene štampe vidim da vi, vladiko sveti, prilično ekumenišete na zapadu, na način koji je suprotan svetim kanonima. Piše jeromonah Irinej: treba biti prijateljski nastrojen prema svakome, ali molitve i zajedničarenje sa inoslavnima su pod prijetnjom raščinjenja i odlučenja od crkve, izričito zabranjene 45. apostolskim pravilom i mnogim drugim kanonima. I ne samo da se molite sa njima, nego ste počeli da zajedničarite sa katolicima i protestantima u trpezi Agančevoj, kao u Augsburgu juna 1971. godine, kada ste pričešćivali sve od reda koje god hteo, pravoslavne, katolike, protestante. Ako je sve ovo tačno, ja vas molim da u ime Svetog Save i Svetog Simeona, boraca za očišćenje srpskih zemalja od svake duhovne kuge i krivoverja, u ime novomučenika naših iz posljednjeg rata, koji u nezavisnoj državi Hrvatskoj padoše, jer pravoslavlje jeresi pretpostaviše, u ime svetog neizmenjenog predanja crkve, u ime samog Gospoda Isusa Hrista, nemojte, vladiko, nemojte. U toku svog boravka u Atini, jeromonah Irinej odlazi na studijsku praksu u Pariz, na poznati ekumenistički institut Svetog Sergeja, na kome boravi oko godinu dana. U međuvremenu je izabran za docenta na katedri Svetog pisma Novog Zaveta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, a 1989. godine biva izabran za vikarnog episkopa srpskog patrijarha Pavla, a sljedeće godine za episkopa Bačkog. Posle 20-godišnjeg odsustva iz eparhijskog života, Irinej Bulović biva ustoličen za episkopa Bačkog. Za života episkopa Nikanora, jeromonah Irinej se nije pojavljivao u eparhiji Bačkoj. Za vreme najtvrđeg komunizma, za vreme našeg blaženopočivšeg episkopa Nikanora u istoj ovoj Bačkoj eparhiji, ljudi su čuvali pravoslavlje, dolazili su u crkvu, sveštenika primali u svoje domove, sačuvali baš pravoslavlje onako kako stoji u simbolu vere, ni za jedno slovo ne odstupajući od toga. Че со ради пришелище и от нашей мерности, че со прочеше. Хиротонию архиерейские благодати, блаженнейший владыко. И како веруеш? Верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца, небо и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного иже от Отца рожденного, прежде всех век. Zatim episkop koji vrši hirotoniju pita: reci mi kako veruješ i šta misliš o jereticima i raskolnicima? A on odgovara: svim jereticima, svuda i uvek anatema, i da budu oni sa Judom i Arijem, koji sebe odlučiše od blagodati Hristove i drsko izvratiše život ljubavi u crkvu. Početak 90. godina prošlog veka na prostoru srpskih zemalja obeleženi su krvavim ratovima i stradanjima srpskog naroda. Posle izdaje elite oličene u lideru komunista u Sovjetskom savezu, Mihajlu Gorbačovu, put na istoku u Vatikanu i njegovoj oštrici NATO paktu bio je otvoren. Ali opet su na vratima istoka stajali Srbi. I odluka je pala: rasturite zemlju njihovu kao vuci jaganjci i podelite ih u što manje državice.
Poučeni iskustvom od pre 50 godina, Srbi spremno dočekuju agresora i uspevaju da se odbrane od fizičkog uništenja. Vatikan prvi priznaje Sloveniju i Hrvatsku, a zatim i Bosnu i Hercegovinu, iako to nijedna zemlja pre njih nije uradila. To je bio okidač za strašan i krvavi rat. Kada su vidjeli da se Srbi dobro brane, Papa Jovan Pavle II ide u Ameriku i u Čikagu 1993. godine traži od tadašnjeg predsjednika SAD-a Clintona da objavi rat ratu. U prevodu, da uputi NATO bombardere na položaje vojske Republike Srpske. I NATO nemilice bombarduje položaje vojske i civilne objekte u Republici Srpskoj, ubijajući nevini narod i stavljajući se na jednu stranu u građanskom ratu. Pokušali su fizički da nas likvidiraju u Prvom i Drugom svjetskom ratu i mi smo platili skupo stvaranje Hrvatske države. Posle tog fizičkog istrebljenja trebalo je baciti kosku među Srbe, zavađene i opustošene, a onda je ovim novotarijama pokušano da se zavadi srpski narod da bi se donekle i time istrebio, pa da oni završe svoj posao kako treba. 1994. godine u Švajcarskoj, u Šambeziju, na zasjedanju Svjetskog saveza crkava, episkop bački Irinej Bulović bez saglasnosti sabora potpisao je dokument kojim se predaju sve eparhije Srpske pravoslavne crkve u Americi u ruke Konstantinopolskog patrijarha Vartolomeja. Sveti sabor, po njegovom povratku, odbio je to rješenje i doneo rješenje o istupanju iz Svjetskog saveza crkava, ali je sinod, gdje ekumenisti imaju većinu, to rješenje zamrznuo. Osnovni zadatak ekumenizma je da napravi tu jednu zajedničku crkvu i da potone sve što je pravoslavno. I zato svaki Srbin, kad je u pitanju provođenja ekumenizma, mora da stane u odbranu pravoslavlja, bez obzira da li je u pitanju patrijarh, vladika Irine, vladika Grigorije ili bilo koji drugi vladika koji rade na tom putu ulaska u tu jednu crkvu. Ne možemo biti u jednoj crkvi sa zločincima i sa papom. Kako možemo biti? Kako meni vrhovni poglavar može biti pap koji mi je ubio brata, sestru, prađedove, djedove i tako dalje. Tih godina Srbija kao matična zemlja srpskog naroda nalazi se u veoma nezavidnom i teškom položaju. Sankcije i ratovi preko Drine oslabili su ekonomiju i režim Slobodana Miloševića pokušava da homogenizuje narod. Vladika Irinej postaje deo eštablimenta, viđa na svim zvaničnim i nezvaničnim prijemima. On je stalna i verna senka srpskog patrijarha Pavla. Na Bogoslovskom fakultetu školuju se bogoslovi koji posle diplomiranja odlaze uglavnom u Grčku ili na zapad, a po povratku postaju profesori na Bogoslovskom fakultetu ili zauzimaju visoke funkcije u crkvenoj hijerarhiji. Episkop bački Irinej, čovjek nesumnjivo velikih darova, učeni poligota, koji govori 7 jezika, biva zadužen za dijalog sa drugim religijama, a posle smrti episkopa Šumadijskog Save preuzima brigu i za obrazovanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Katehizis svetog vladike Nikolaja kao osnova za izučavanje veronauke u našim školama postaje nepodoban i vladika Ignjatije Midić, veliki poštovalac lika i dela mitropolita Perganskog Jovana Zazulasa, piše veronauku za osnovnu i srednju školu. Uskoro se ni dogmatika svetog Ave Justina ne izučava na Bogoslovskom fakultetu. Zamjenjuje je dogmatika Jovana Zazulasa, skrivenog kriptokatolika. Od toga doba potiče i rečenica izgovorena iz usta Jovana Zazulasa, da on najviše ceni episkopa bačkog Irineja Bulovića. Nije normalno jedini, ima i drugih. Nažalost,
u Srpskoj pravoslavnoj crkvi episkopa koji se pridružuju toj borbi zapravo protiv pravoslavlja. Jer služe novoj pošasti i novoj sve jeresi, a to je ekumenizam. Jedan od tih, pomenuću, je i episkop Braničevski Ignatije Midić, koji je autor veronauke, odnosno katehizisa, koji vrvi od mnoštva jeretičkih pogleda na svet. U prvoj godini učenja veronauke, dakle naša deca koja po toj veronauci uče, nemaju simbol vere. Nemaju čak ni Oče naš. Simbol vere se neće naći ni u drugom razredu, ni u trećem, ni u četvrtom. Nećete ga uopšte pronaći. Dakle, kako se može pravoslavno naučiti dete ako ne prođe simbol vere? Pa to je ono u što veruje. To je ono što ga zapravo upućuje kako prava vera zapravo treba da bude. I sada, dakle, naša deca se uče veri koja nije zasnovana na simbolu vere, utvrđenom u vaseljenskim saborima, utvrđeno kao najtvrđi kremen kamen čiste vere. Naša deca se tome ne uče. Uče ih da je sasvim svejedno. Da li je neko protestant, da li je neko pravoslavan, da li je neko rimokatolik. Pritisci na Srbiju ne jenjavaju. NATO i zapadne zemlje ultimativno traže da se Srbija odrekne Kosova, inače će biti bombardovana. Rusija suviše slaba da bi se suprotstavila zlu. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija ostaje neutralna i 24. marta 1999. godine 19 zemalja najvećeg saveza koji je ikada u istoriji postojao kreće uništavanje jednog naroda i njegove zemlje. Vatikan se ne oglašava. Ponovo su našli oruđe za svoje ciljeve kao nekada krstaše, Austro-Ugarsku, nacističku Nemačku, a sada SAD na čelu sa NATO. Papa Vojtila, Poljak koji je u toku Drugog svjetskog rata radio u nacističkoj IG Farben Chemical Company, koja je pravila gas za gasne komore i isporučivala ga u Auschwitz. 3 puta kao vrhovni poglavar Rimske crkve posećuje Hrvatsku i proglašava Alojza Stipinca za blaženog. Središnji veličanstveni događaj odigrao se idućeg dana u Nacionalnom Marijanskom svetištu Mariji Bistrici pred više od 500.000 vjernika. Papa je proglasio blaženim kardinala i mučenika Alojzija Stepinca. Dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim. Svoje neuobičajeno poštovanje prema rimskom poglavaru, episkop Bački Irinej Bulović najbolje je izrazio na svečanoj akademiji u Mariji Bistrici povodom 25. ustoličenja Jovana Pavla II. Za rimskog papu. On kaže: nadamo se i molimo se Duhu Svetom da će kad tad doći vreme postojanja jedinstvene hrišćanske vaseljene. Kada će, ako se to u istoriji ostvari, kao što se nadamo i molimo, ponovo po drevnom kanonskom poretku episkop grada Rima biti prvi episkop hrišćanske vaseljene. Današnjeg papu, njegovu svetost Jovana Pavla II. Sretao sam koliko sam mogao da po svom sećanju mogu reći napuklom. Nabrojim 4 puta najmanje. 3 puta sa mojim bratom, mitropolitom crnogorsko-primorskim Amfilohijom, a 1 put sa još 3 episkopa. Naši susreti su bili veoma srdačni, a dokaz toga je i episkopski krst, koji daje rimokatoličkim biskupima. Jedan od njegovih bliskih saradnika je naglasio da to nije kurtoazija, inače bi dobili neku knjigu,
ali pošto smo dobili krst i prsten, to je poruka da u nama vidi zakonite episkope crkve Hristove, kao što vidi u svojim episkopima. Taj čin nas je veoma ganuo. Smisao pravoslavne crkve nije da se prilagođava jereticima, bili oni papisti ili protestanti, ekumenisti ili globalisti, nego da menja taj svet u duhu Hristovog učenja, da dakle širi ljubav, da upražnjava ljubav prema pre svega svojima, jer je Gospod rekao: po tome će ljudi poznati da ste moji učenici ako međusobne ljubavi imate. A kakvu međusobnu ljubav mogu da propovedaju oni koji rašinjavaju episkopa iz svoje sredine, koji progone odlične sveštenike, a drže ispod skuta poltrone i one koji su kao i oni i koje kvare na taj način da budu još gori nego što su i oni, jer po prirodi pada, kad kamen pada, sve što više pada, ubrzava se njegov pad, tako i oni koji stvaraju razvrat u crkvi, bilo raznim perverzijama, bilo pedofilstvom, bilo služenjem papistima i globalistima, bilo kako bilo, u stvari ubrzavaju duhovno-moralni pad srpskog naroda. I nije meni za njih što će oni pasti u ambis pakla, nego je meni zbog ovog jadnog naroda, sluđenog, koji mesto pastira ima najamnike, mesto episkopa koji gore kao sveća, koji prihvataju radije progonstvo kao što je prihvatio Sveti Jovan Zlatousti, nego visoke položaje u međunarodnoj globalističkoj hijerarhiji kako imaju neki od episkopa u našoj crkvi. Krajem 90-ih i početkom 2000-ih polako se uvodi novotarska praksa menjanja liturgije, izbacivanjem jektenije za oglašene, sugube jektenije, menjanjem Evharistije i svete tajne pričešća, čitanjem molitava na glas. Pokret Zoji, što u prevodu znači život, dominirao je grčkom liturgijom oko 50 godina, od 1907. do 1960. godine, i zahtevao je glasno čitanje anafore. Unijatski sveštenik David Petras u svom tekstu Liturgijska reforma u Vizantijskoj crkvi objašnjava zašto je episkopski savet Unijata doneo odluku da se molitve čitaju na glas. On piše: obnova glasnog čitanja svešteničkih molitava, naročito molitve posle velikog hoda, same anafore i molitve blagodarstva, je obnavljanje sećanja na ono što je Gospod naš Isus Hristos učinio za nas na tajnoj večeri. Na to nas ohrabruje sadašnja praksa drugih crkava i preporuka Svete stolice iz liturgijskog uputstva 1996. godine, paragraf 54. Šta to znači? Mislim da to znači život. Kako to da se pravoslavni modernisti i današnji unijati nađoše na istoj poziciji i zašto se unijati pozivaju na vatikanske instrukcije i na pravoslavne moderniste? Hoću molim vas da nam odgovorite na saznanje da su pojedini episkopi izmijenili i sam čin svetog pričešća. Mirjane. Pa pre svega što su ukinuli pripremu za pričešće, jer u kanonima crkve i u praksi crkve zadržalo se, a i u Svetom pismu, ko nedostojan se pričešćuje, prima u sebe oganj. Dakle, Gospod je došao ne da pozove pravednike, nego grešnik na pokajanje, da se čovjek prvo pokaje, pa da bi se pripremio, uvideo svoj greh i pripremio se postom i molitvom za pričešće. Oni su uveli novotarije rimske crkve u duhu drugog Vatikanskog koncila, da se vernici mogu pričešćivati i bez pripreme
celu noć provodio u raskalašnom i bludnom životu i dolazi svetoj čaši i bez pripreme, bez posta prima pričešće. Ja sam gledao svojim očima i spreman sam da se zakunem na Svetom evanđelju, da uzimaju sve te čestice i ne samo ove čestice od Agneca, nego i one čestice što su vadili za žive i mrtve i da sa svima tim česticama pričešćuju vernike, što je svetogrđe i smrtni greh. Do uvođenja novotarija, sveštenik je prilikom proskomidije u putir stavljao česticu aganca na kojoj piše Isus Hristos nika i sa njome pričešćivao vernike, dok je česticu za žive i mrtve stavljao u putir tek posle pričešća vernika, da bi ih on sam upotrebio na kraju liturgije. Danas novotarci mešaju sve čestice u putir, uključujući i čestice za žive i mrtve, tako da se vernici pričešćuju i sa njima, umjesto sa česticama tela Gospoda Isusa Hrista. Posljedica takve prakse primanja u sebe svete tajne pričešća su sve izraženiji slučajevi duševnih i telesnih bolesti vernika. Pionir ovakvog svetogrđa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio je episkop bački dr. Irinej Bulović. On je početkom 2000. naredio usmeno svojim sveštenicima, preko arhijerejskih namjesnika, pismeni trag nigde ne postoji, da polako prelaze na novotarsko služenje, a one sveštenike koji su se opirali, njih je premještao na lošije parohije ili ih upućivao u manastir Kovilj da ispeku novotarski zanat. Novotarska kuga se širi u Srpskoj crkvi velikom brzinom. Srpska pravoslavna crkva postaje otvoreno poprište u borbi između vernog naroda i novotaraca episkopa, koji bi trebao da budu prvi u ispovedanju vere. Putem episkopa bačkog Irineja Bulovića kreću mnogi. Episkop žički Hrizostom, braničarski Ignjatije, šumadijski Jovan, hercegovački Gligorije, mitropolit Amfilohije Radović. Istovremeno, novotarci brzo napreduju u crkvenoj jerarhiji. Duhovna deca vladike Bačkog, Porfirije Perić, Fotije Sladojević, Vlado Vukašinović, Andrej Čileđić, odlaze na postdiplomske studije i vraćaju se kao doktori bogoslovskih nauka. Za njih su obezbeđena najbolja mjesta, episkopske titule, mjesta profesora na Bogoslovskom fakultetu ili kao za Vlada Vukašinovića mjesto arhijerejskog namjesnika u krugu Dvojke, strogi centar Beograda. Afere potresaju Srpsku pravoslavnu crkvu jedna za drugom. Novine i sredstva masovnih informacija otvoreno pišu o pedofilima, homoseksualcima i kriminalcima u vrhu Srpske pravoslavne crkve. I mi smo zapravo, mi kao srpski narod, pravoslavna crkva, iznutra je zapravo sada na udaru ljudi koji ljubavi nemaju. Bezbroj je dela koja pokazuju da u tim ljudima nema ljubavi. A i ne može da bude kad su se odrekli Boga. On se javno hvalio na 25-godišnjici pontifikata pape Pavla, Jovana Pavla. Javno se hvalio da je od njega dobio biskupski krst i prsten. Vidite, biskupski krst i prsten dobija samo biskup Rimokatoličke crkve. Ne može da dobije ta obeležja nijedan pravoslavni episkop. Samo Rimokatolički biskup. Dakle, pošto je to 2003. godine bilo, od te godine možemo reći i možemo smatrati da taj isti Irinej Bulović više ne služi pravoslavlju. On služi papi, jer primio je od njega obeležje biskupa. Sveti arhijerejski sabor kao vrhovno telo Srpske pravoslavne crkve gubi kontrolu nad episkopom. Još za vreme komunizma sredinom prošlog veka, Srpska pravoslavna crkva je napustila patrijaršijski sistem upravljanja i prešla na episkopski. To znači
da je patrijarh samo prvi među episkopima, a da u stvarnosti nema nikakvu vlast u crkvi, sem u svojoj eparhiji, Beogradsko-Karlovačkoj. Formalno vlast ima sabor, a u stvarnosti Sveti Sinod, izvršni organ, koji se sastoji od 5 episkopa, koji bi trebao da se rotiraju. Vladika Bački i njemu odani, veoma uski krug ljudi, uzima sve važne pozicije u crkvi. Sve je pažljivo odrađeno u Svetom Sinodu. Kao izvršnom organu sabora, novotarci uvijek imaju većinu, a jedan od nezamenjivih je vladika Bački Irinej, koji troši sada već svoj 4. mandat. Vernici su uznemireni, pred njihovim očima vrše se promjene u svetoj liturgiji, koje nemaju blagoslov Svetog sabora. Narod vrši pritisak na Sveti sabor, da se odredi prema pojavi da pojedini episkop samovoljno menjaju svetu liturgiju. Sveti sabor 3 puta pismeno izdaje saopštenje, u kome izražava svoj stav da se sveta liturgija služi onako kako se oduvek služila u našoj crkvi. Vladika Mileševski Filaret, kao član Svetog Sinoda koji treba da sprovede odluku sabora, šalje pismenu odluku sabora u sve parohije Bačke eparhije. Vladika Irinej se oglušuje odluke sabora i naređuje da se nastavi novotarenje. Slična je situacija i u drugim novotarskim eparhijama, ali u nekima od njih narod uspeva da izvojuje i prve pobjede. I moje srce nije pokvareno. Ovo gori vatra jer nam je dobro svega. Mi su Vatikan nuncije, baptisti, šta sve nisu koja sekta, da se nije ugubilo crkvu. Cepaju je uznoži popreka. Šta ću reći mome unuku sutra? Gde sam bio kad su mi cepali Svetosavsku crkvu? Kad žicu cepaju, kad cepaju sve, kad nema više ni sabora, nema ni sinoda, nema ni ništa. Šta ću reći mojim nam 4 unučadi? Ja se zbog toga derem nešto. Ja nisam ovdje žena slavim, ne treba nikakva slava, niti je ima. Ja sam običan radnik, jedan bedni rog grešni. Vrati ubite stare službe! Kaži! Kaži! Sveštenici bio narodu, kaži, rekao si da smo rulja, a ja sam pobožna 70 godina. Hoći da seknem, treba se, da tražim oproštaj, ali hoći da vrati službe. Vraćem se sveštenicima i dan i noć. Vratite mi službe. Nemojte doći, bojite li se Boga, što će vam da vas prate, hoće da vas prate, ne poštuje sabor, ne poštuje sabor, ne poštuje sabor. Episkop Bački, dr. Irinej Bulović, je u Raveni 2007. godine ponovo bez prethodnog blagoslova sabora Srpske pravoslavne crkve potpisao dokument o papskom prvenstvu, dokument u kome je prvi put pravoslavna crkva priznala da rimska jeretička organizacija koja sebe naziva crkvom ima status crkve Hristove. Ali pretenzije ekumenista se ne završavaju samo na restauraciji izgubljenog jedinstva crkava, nego idu dalje, do sveopšteg ujedinjenja religija. Otac Serafin Rose piše: cilj ekumenističkog pokreta, kao što vidimo, nije veštačko ujedinjenje svih hrišćana, što bi bilo samo prva etapa, nego stvaranje duhovnog jedinstva svih religija na zemlji, ali bez i izvan Hrista. U naše vreme, u okviru ekumenističkog pokreta, dolazi do objedinjavanja pravoslavlja, katolicizma, islama, judeizma, protestantizma i ostalih sekti i religija u jednu svetsku vaseljensku crkvu. Pri tome, zagovornici te nove religije predlažu da svako zadrži svoj tradicionalni obred. Po njihovom učenju čovjek se može spasti u svakoj religiji, jer sve one služe jednome Bogu. Jedan Bog, jedna vera, jedno krštenje. Pravoslavna crkva je jedina Hristova spasavajuća crkva na zemlji. Hristos, Starac Gavril Kutlušijski je rekao:
Ja znam dva starca svetoga života koji danas žive na Atosu. Prvi je starac Rafael Ruski, a drugi, skriven od sveta, jeroski monah, čije ime ne mogu reći. Pitanje za starca, šta je po njegovom mišljenju osnovni uzrok današnjih problema u pravoslavnoj crkvi? Βλέπετε ότι δεν έχουμε που λέμε μπροστάριδες, δεν έχουμε δηλαδή επισκόπους που να πάνε αυτοί μπροστά, σοπάνιδες δηλαδή, εφόσον προδίδουν οι φύλακες, τι θα κάνουν οι πιστοί, καταλάβατε? Καταλάβατε? Μάλιστα. Ώστε και ο Κύριλλος είναι και αυτός εκεί. A šta ako se verujući ponašaju po principu toplo-hladno? Δεν τους αγγέλνουν, θα κρατήσουν τη θέση μας. Θα κρατήσουν θα λέμε δηλαδή το δεν συμφωνούμε και το όχι. Είναι συγκεκριμένα, καταλάβατε. Αλλά εσείς μπορεί να είστε ψυχροί ή χλιαροί, αλλά εμείς είμαστε θερμοί. Θερμοί, καταλάβατε. Και υποστηρίζουν την αλήθεια. Ό,τι και μας συμβεί. Ό,τι και άμα συμβεί. Έχει το πάνω. Έχουμε παραδείγματα των Αγίων. Mi više nismo svetost sveta, jer nemamo svetost i čistotu života. Nismo ni so zemlje, jer ne štitimo svet od galopirajućeg moralnog razvrata. Nažalost, danas crkvena hijerarhija prvenstveno teži da održi dobre odnose sa vladajućim režimima i počinjavaju se njihovim svetovnim planovima, globalističkim, ekumenističkim, socijalnim, ekonomskim, licemernim po svojoj suštini. Oni su očigledno zaboravili da nema ništa vrednije od Boga i prave vere, jer je samo Hristos svetost sveta i da je najvažnija njihova misija svedočenje, propovedanje i javljanje te svetosti, koja neizmjerno sija u jednoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi. A sve što je van te crkve je Galileja neznabožačka, narod koji sedi u tami, koji treba da priđe svetosti, a ne da ostane u mraku bezbožništva, zabluda i jeresiju. Najdrastičniji primjer toga koliko je vaseljenski patrijarh Vartolomej kao predvodnik ostupništva u pravoslavnoj crkvi otišao daleko, neka posluži njegov govor održan u sinagogi u Njujorku septembra 2009. godine. Issues of common concern for the world's faith communities include the rising fundamentalism and fanaticism in religious circles. Tomorrow we are going to visit our dearly beloved friend Muhtar Kent in Atlanta, the number one of Coca-Cola worldwide. He is a very good friend of ours. Let us hold our hands not only in prayer, but also in solidarity with one another. We owe it to our God, to our common patriarchs, Abraham, Isaac and Jacob, to each other and to the world. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi episkop sa najviše funkcija je nesumnjivo episkop Bački Irinej. Pored titule episkopa Bačkog i Novosadskog, sada je i administrator novoustanovljene eparhije Austrijske i Ciriške, član Svetog sinoda. Ispred Srpske pravoslavne crkve episkop zadužen za dijalog sa drugim religijama, dekan Bogoslovskog fakulteta, na kome je i profesor Svetog pisma Novog Zaveta, PR, odnosno glasnogovornik ili prvi čovjek informativne službe Srpske pravoslavne crkve, verna senka i potonjak srpskog patrijarha. U svoju eparhiju ponekad svrati, a u parohije skoro nikad. Pojava Irineja Bulovića u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je označila novi period u životu naše crkve.
Kao što u Sjedinjenim Američkim Državama nije važno ko je predsjednik ili u Rimskoj crkvi ko je papa, tako se pokušava i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uspostaviti jedan model vladavine po svome duhu potpuno stran pravoslavnom ispovedanju, koji će biti potpuno naslonjen na svetovne centre moći i koji će da živi bez obzira ko bude na čelu Srpske pravoslavne crkve. Po njihovom suštinskom poimanju vere, ona postaje privilegija klira, tako da dolazi do uzdizanja sveštenstva i monaštva u odnosu na narod i stvaranja duhovne aristokratije. Dakle, ljudi, mnogi koji su držali svetosavlje i pravoslavlje u ovom Novom Sadu, sada su ti isti ljudi proterani iz sabornog hrama sveta. Oni nisu dobri tom istom papisti, tom istom ekumenisti i tom istom fanarioti, jer je nema. I njih nema više. Vi nećete vidjeti, jer je vrlo mali broj, njih ćete sada zateći u sabornom svetu. Jer je i promenjena liturgija. Jer mnogo toga je izmenjeno. Mnogo toga je učinjeno loše. Novi Sad kao takav je bio prvi na udaru. Još uvijek jeste na udaru. I postoji jedan ozbiljan problem. Problem sa kojim se mi sada suočavamo. Ti isti koji hoće da unište srpski narod, oduzimajući mu blagodat Božiju, oni kažu ovako, pa dobro, sačekat ćemo 10, 15, pa i 20 godina, šta je to? Ali mi pripremamo ovu mladež koja neće znati za pravoslavlje. Dakle, sada je najvažnije sprečiti ih da decu uče jeretičkoj veronauci, da decu naopako uče i da ta naša deca zapravo ne znaju šta je pravo. Manastir Dohijar na Svetoj gori Atosu. Starac Grigorije iguman manastira Dohijar. Učenik i sinovac velikog atonskog starca 20. veka Josifa i Sihaste. Kao 12-godišnji dečak otišao je u manastir. Na konstataciju da su mnogi pravoslavni hrišćani u različitim zemljama i na različitim kontinentima zbunjeni kako da se ponašaju u ovakvoj situaciji, starac kaže: είναι ότι πρέπει να μαζευτεί μια ικανή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή πολλοί άνθρωποι, και να πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε οικουμενιστική εκκλησία. Βέβαια καλύτερα αυτοί που θα τα πούνε να είναι λαϊκοί, να μην είναι κληρικοί και τους καθαρέσουν οι δεσποτάρες, και αυτή η ομάδα να πει ότι αν δεν σταματήσετε τις οικουμενιστικές κινήσεις, εμείς θα αποσπαστούμε από την Εκκλησία. Και να γράψουν ένα χαρτί, να πείσουν πισμό και να το στείλουν στο Πατριάρχη, στον Επίσκοπο αυτόν. Να πείσουν πισμό ή να πάει το Πατριάρχο και Επίσκοπο. Και να πούνε ότι εμείς δεν τη θέλουμε οικουμενιστική την Εκκλησία. Ή να πείσουν ότι δεν хотим οικουμενιστική. Αυτή είναι μια πρώτη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε. Это одно из первых, что можно сделать. Αλλά ότι θα οδηγηθείτε στον οικουμενισμό είναι αλήθεια πέρα. I napisali su pismo, ali svetogorski pustinjaci jednovernoj braći u Hristu u Srbiji. U tom pismu oni kažu: Oci i braćo, ne dajte se prevariti. Vama u Srbiji danas obećavaju svašta. Lažu vas i mame u ekumenističku Evropu, tu smradnu tamnicu gdje će vas okovati jednom za svagda. Globalizmu i ekumenističkoj Evropi vi ne trebate drugačije sem kao robi. Pa i otvoreno vam je rečeno da sa Svetim Savom ne možete u Evropu.
O strašnom događaju od koga se užasnula Vaseljena, nemamo reči podobnih da iskažu bol, tugu i zaprepašćenje u nama. Da neko ko nosi naziv patrijarha pravoslavnog, ko sedi na tronu Svetog Save Srpskog, ode u sinagogu jevrejsku i učestvuju u prazniku, oni koji raspeše Hrista, koji po svojim rečima primiše krv Gospoda Isusa Hrista na sebe i na decu svoju. Oni koji do danas ne prestaše više od svih mrzeti hrišćane, njima se pridružiti u proslavi praznika presedan je u istoriji crkve. Ovako nešto se nije desilo u istoriji Srba do danas i posle svega dotični gospodin nastavi nositi belu panu i sebe nazivati patrijarhom srpskim, o užasa, o bede, o bezakonja neviđenog i sramote. Srpska pravoslavna crkva se nalazi na korak do raskola. Sramno raščinjenje vladike Artemija i njegovo fizičko udaljavanje sa prostora Kosova i Metohije, kao i odlazak velikog dela monaštva eparhije Raško-Prizrenske, stvorili su preduslove za raskol u crkvi. Jedna od glavnih karika u progonu vladike Artemija između NATO okupatora na Kosovu, zvanične srpske vlasti oličene u Borisu Tadiću i kukavica u saboru Srpske pravoslavne crkve bio je episkop bački Irinej Bulović. Slučaj da ja govorim u ime svoje, ja. To je slučaj gospodina Miloja, čovjek koji je sve svoje dao crkvi, izvornoj, pravoj, ne ekumenističkoj. Čovjek je izbacio Srpske pravoslavne crkve. Jer je bio počašćen sam, jer je Srpska pravoslavna crkva od čovjeka koji ovako razmišlja, izbaci Srpske pravoslavne crkve. Kako je izbaci. Sve više takvih ljudi. Vladika Artemije je na pravdi Boga uništen. Da govorim figurno, nije uništen. Koji mora se suširom zemlje i inostranstva. Nas čekaju teški dan. Mi smo pred velikim vodstvenim nebom užasa. Ako se naša crkva ne vrati svojim izvornim tekovinama, ako vladike određene koji su zabludjela u strastima i u drugim stvarima, u novcu, u ljubavnim odnosima, sa ženskim svijetom, jer s takvima Srpska pravoslavna crkva ne može trajati i biti onakva koja će se suprotstaviti papi, jer će postati dio njihovog načina života, zaboraviti kretke, zaboraviti Jasenovac, zaboraviti Krsnu Glavu, zaboraviti Kosovo i Metohiju i zaboraviti narod koji bi poslije polako nestane. Mi se borimo protiv toga i mi ćemo svi svojim sredstvima koje imamo, onda su ogromna, a to su Božji zakoni, oni izvorni koje je Bog propisao, boriti se protiv takvih razvratnika srpskog pravoslavlja. Ponosni smo i što je srpski narod još uvek duhovno živ i spreman da se bori za istinu. Borba tek počinje. U istoriji crkve smutnje i nesporazumi nikad nisu rešavani za 3 dana, ni 3 meseca, pa ni za 3 godine. Borba sa arijanstvom trajala je preko 100 godina, a sa ikonoborstvom preko 150 godina. I u toj borbi nisu pobeđivali ljudi, nego Bog na čijoj su strani ti ljudi bili. Vi vjernici morate da uzmete bar jako svoje ruke. Morate da bojkotujete one crkvenopastire koji nisu na svojoj stazi pravoslavlja, koji nisu pravoslavni nego su najamnici, jer oni nemaju blagodati da vrše svoju dužnost. Ako su pogazili zakletvu koju su dali kao episkop ili sveštenici, ako su pogazili zavete koje su dali kao monasi, 3 zaveta celomudrenog života, čistog života,
siromaštva, da nemaju ništa svoje, poslušnost je apsolutna Gospodu Hristu pre svega, jer ko nije poslušan Gospodu Hristu nema pravo, makar on bio vaselenski patrijar ili episkop ma koje eparhije, nema pravo da traži poslušnost ni od jednog hrišćanina, jer se Bogu treba više pokoravati nego li čoveku. 45. kanon apostolskog pravila glasi: episkop ili sveštenik ili đakon koji se sa jereticima bude molio, neka bude odlučen. Ako im je dopustio da nešto čine, neka se svrgne. 64. kanon apostolskog pravila: ako koji klirik ili laik vernik pođe u sinagogu judejsku ili jeretičku kuću molitve da se moli, neka bude svrgnut i odlučen. 58. kanon apostolskog pravila: episkop ili sveštenik koji zanemaruje klir ili narod i ne poučava ih blagočešću, pravoj veri i pobožnosti, neka bude odlučen. 71. kanon apostolskog pravila: ako koji hrišćanin prinese ulja u svetilište neznabožačko ili judejsku sinagogu ili pali sveće kada su praznici jeretički, neka se odluči. Samo Gospod zna šta je u srcu čovekovom i zašto je dopustio da Mirko Bulović, od revnitelja za pravu veru, jeromonaha Irineja, dođe do episkopa Irineja i paljenja sveća u sinagogi. Čovek u crkvu Hristovu ulazi ne da bi menjao prirodu crkve, već sebe. U tome i jeste naš smisao života. Menjajući sebe, mi se najbolje pripremamo za taj veliki dan, za susret sa Gospodom. A postoji li za monaha bolje mesto za pripremu od mira i tišine manastirske kelije, daleko od buke, sujete i brige ovoga sveta? Zato, Vladiko, kolenopreklono te molimo za spasenje svoje duše i prekid sablazni u crkvi. Idi u manastir, Vladiko, idi. Srbine, brate, tebi se obraćam da te nešto pitam. Da li još gori kandilo vere unutra u duši tvojoj? Da li još ima ulja u kandilu tvome?